ምን ነው ማማ ተከበሩ እንጂ እንደ እርማችሁ ሆኑ። ተከበሩ ተከበሩ እንደ እርማችሁ ሆኑ። ምን ሆናችሁ ነው? ኧረ እናቱ ምን ሆናችሁ? ምን ነው እንደ ህፃን ልጅ ያደረጋችሁ? ምን ሆናችሁ ነው ማምዬ? ኧረ ተከበሩ። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው ትናንትና ቪዲዮ ኢክራም የለቀቀችው ቪዲዮ በጣም ያስጠላል። እውነት ነው የምላችሁ በጣም 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 ይደብራል። ደግሞ አማትቱ እንዳለችው አማቱ ልጁ እናቱ ጋር ወስዷል። ትናንትና እናቱ ጋር ሲወስድ ደግሞ በፊት ተጣሉ መሰለኝ ታርቋል ያሌ ነው እሱ እንዳወራ አሁን ትናንትና እናቴ ጋር ሊሄድና ቡና ምናምን እንላለን ብለው ወስዶታል። ልጁ ራሱ ለምንድነው ሁልጊዜ ወደ ካሜራ ሲመጣ ማስክ አድርጎ ነው የሚመጣ? ምንድነው ችግር አለ እንዴ? ብዙ ሰዎች አሁን ኢክራምን ጠይቋል። ለምንድነው ማስክ የማደርገው ሁልጊዜ? ይሄ ደግሞ ችግር አለበት በጊዜ ነው እንጂ ያንቺ አይሆንም የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ፣ እንደዚህ ጻፉት ማለት ነው። እሷ ደግሞ እሱ ወደ ካሜራ ልወጣ ማለ በቃ እሱ ጋር ተመካክረን እሺ ብለን ተስማመነው እንደዚህ ነው የሚመጣ እንጂ እኔ አፈንጫ ውስጥ ይሄን አልወርድም አለ ልጁ። እንደዚህ ነው የሚመጣው ጊዜ ወደ ካሜራ ስመጣ ማለት ነው። ከዛ እንደሄደ ምንድነው አመጣ ብላ ጮች እናቱ ማለት ነው። ያገባች ሴት ጊዜ ህርሜ የጨረሳ ሴት አገብቶ ወልዶ ልጅ ያላት ሴት እንዴት አንተ ታገባለ ብላ ነው የጠየቀችው ማለት ነው። ኢክራም ደግሞ ውጭ ነው ያለችው በር ላይ ነው ቆማ ያዳመጠችው እሷ ራሱ ማለት ነው። ከዛ ምናለ ልጁ ወደድኩት ምን ችግር አለ አንቺ ወደሽ ነው አይደለም እንዴ አባት ያገባው አለ ጠየቅ ስላት ምናለች እኔ ሌላ ወንድ እሱ ብቻ ነው ሌላ ወንድ እኔ አላቅም አላገኝም እሱ ብቻ ነው አገባውን አለ እስካሁን ባሌ ጋ ነው አለ ያለች መልሱን መለሰች ማለት ነው። ቢሆንስ የኔ ስሜት አትጠብቅም? ምንድነው እናቴ ደግሞ ድምጽ ሲቀንሽ ልጅቷ አለችው በር ላይ ነው ካሜራም ፊት ለፊትሽ ነው አለ። ምን ሆንሽ እናቴ ስላት ቢሆንስ አለች። ምን አገባኝ ቢሆንስ ብላ ነው የመለሰችው። አንዳንድ ጊዜ እውነት ነው መስላችሁ አንድ ሰው ካወፈረ ትልቅ ከሆነ ወፍራም ከሆነ ኦሮጊቱ ነው እንደ በቃ ህርሜ ትልቅ ነው እንደዚህ ነው የሚያስቡ ሰዎች ብዙ ሰዎች ማለት ነው። አንዳንድ ሰው እኮ ወፈር ያለ ሰው እንደ ህርሜ ትልቅ ነው የሚያዩት። አሁን እሷ እንዳለችው እኔ ልጁ ጋር በፊት ኢክራም ኮሜንተሮች ምናሉ ጽፉ ኢክራም ይሄ ልጅሽ ነው ምንድነው ልጅሽ ነው ይመስላል ብለው ሲኮመቱት ምናሉ መሰላችሁ? ሁለቱም መልስ መልሳችሁ ምንም ብለው ነው መልሱ የመለሱት? አንድ ሀገር ነኝ አብረን ያደግን ልጆች ነን አንድ ሀገር ነን ብሎ ነው የመለሱ ሁለታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ንገራት ማን ነው በህርሜ የሚበለጠው እኔ ወይስ አንተ ነው ብላ ስትጠይቅ እውነቱን ንገሪ ብላ ነው የጠየቀችው። እሱ እንዳሉ ከሆነ ልጅሽ ነው እናቴ የእሷ የሚበልጠው ማለት ነው። ኢክራም ሳይሆን ልጁ ነው የሚበልጠው እንደ እነሱ ቪዲዮ ላይ ያወሩ ከሆነ ልጁ ነው የሚበልጠው ኢክራሚም ማለት ነው። ደግሞ አንድ ሰው ወፍራም ከሆነ ትልቅ ሴት ነው የሚመስልሽ ወይስ አረጀ ነው የሚመስልሽ? ተከበሩ እንጂ የነገ ልጆች እናንተ ጥሩ ተስማማቱ ኑሩ። ሁሉም ነገር አላህ ነው። አላህ ይሆናል ብለ ይሆናል። አላህ አልሆንም ካለ ደግሞ አልሆንም። ኢክራም ላይ አይደለም ፋሽን ወጣው አዲስ አይደለም። አንድ ሰው አልተስማማን ከሆነ አልሆንም ከሆነ 5 ወልዶ 4 ወልዶ 6 ወልዶ የሚያፈቱ ብዙ ሰዎች አሉ። ምነው ኢክራም ስለሆነ ምንድነው የገረመሽ? ምንድነው ያሞቀሽ? ምንድነው ምክንያቱ? እኮ አንቺ በራስሽ በኩል አሁን ኢክራምን አዋርደሻል። ኢክራም ደግሞ
ጀና ሴት ነሽ። ጀናን ሴት ናት። ማንም ያውቃል። ጀናን የማንም አትንበረቀም። ኢክራም እውነቴ ነው የሚላችሁ ጀና ሴት ራሱን ልጅቱን ይዛ የሰርታ የተሳደረች ራሱን ነው የምታሳደረው። እሷ እንደ ሌላ ሰው አይደለም። ማንም እጅ አትስጣም። እሷ እንደ አንቺ ያለሽ ደግሞ ምን አንስቶ ነው የልጅሽ ኢክራም ምን አንስቶ ነው ለልጅሽ ምን አነሳት? ምን አነሳት? ኢክራም ምን አነሳት? በእድሜ እሱ ነው የሚበለጥ። ምን አንስቶ ስለወፈረች ነው ደግሞ ሴት ልጅ ካለሽ እንዴት አንቺ ተስማምተሽ አንድ ቤት ከቀመጥሽ ማለት ነው ተስማመት ይሁንሽ። አንዳንድ ደግሞ ሴቶች ሴት ልጅ ካለሽ እንዴት አፍሲ እንደዚህ ብለሽ የምትከፍተው የነገ ህይወት የልጆችሽ የነገ ህይወት ልጆችሽ አስብበት። ያንቺ ይሆነ አንቺ ጥሩ ከሆን የልጆችሽ ደግሞ ጥሩ አይሆንም። ይገጥማል አንዳንድ ጊዜ። የክራም ምን አስደነቀሽ? ምን አስሞቀሽ ነው የሚልሽ። ልጅ ካለሽ ሴት ልጅ ካለሽ እንደዚህ ብለሽ አትነግርም። አንቺ ሴት ሆና ደግሞ እሷን እንደዚህ ብላ ብታዋርድ ያገባች ሴት ህርሜን ጨርሳ ያወልዳች ያፈታች ሴት እንዴት ያመጣ እንደ ህሪ እንባ ከረዩ ያዙኝ ልቀቁኝ ያለች እንደዚህ ቤት እንዴት እንድትሮጣ እንድትጮላ ራሱ ሲያያችሁ በጣም እኔ ያስገረመኝ። እውነቴ ነው የሚላችሁ። እኔ አልፈልግም አንገቴን ደፋክ የኔ አንገት ደፋ ያደኩ የወልጄ ያደኩ አገር አንገቴን አስደፋኝ ያለች ነው ልጁ። ምን ሆኖ ነው አንገትን ያደፋሽ ልጅሽ? ምን ሆኖ ነው? ምን አንስቶ ነው? ኢክራም ምን አንስታት? ምን አንስታ ነው? ማነው የፈታች ሴት አገባ የፈታች ሴት ልጅ ያላት ሴት አትገባም እንዴ? ወንድ ምን ነው? አንዳንድ ጊዜ በጣም ይገርማል። እውነቴ ነው የምላችሁ። አረ ተከበሩ፣ እንደርማችሁ ሆኑ፣ ተከበሩ። ሴት ሆናችሁ ደግሞ ሴት ልጅ ነገ ይጣፈንታ ምንድን ነው? የኔ ልጆችስ ያንቺ ጥሩ ከሆነ የልጆችሽ አስብ። akkuma argitanii Ikraamiin kaleessaa mana amaatii deemte jechuudha. Mana amaatii deemtu amaatiin akka kanatti miidiyaa irratti ishee salphiste jechuudha. Dhugaa rabbii waa'ee tokko nama gaddisiisa. Amaatiin kana duras lolteetti fakkaata. Mucaan kiristaan ishee musliim. Akka akkaataa isaa hin beeku. Akkuma heeruma isaa yookaan Ikraam kanas nama dhiba. Wayin gara isaatti hin deemne wayin inni gara isheetti hin deemne. Mucaan lamaan jidduutti ulfaa'a jetti. Inni haimaanutii isaa gara biraa isheen haimaanutii ishee gara biraa. Akkas jidduu dhaabanillee warra akkasii kanan ijoollee rakkisan jidduutti. Ijoolleen mucaan kun yoo alate gara ishee deemamu gara isaa deemu. Kanallee Ikraam ati dubartii gobaziidha. Garuu kanarratti dogongortee jirta. Inni turaa yoo sii ta'e hundumtuu kan rabbii jedhedha. Kan rabbi dabarse. Kun sii ta'a yoo jedhe ilma sii ta'a jechuudha. Kun siin taane yoo jedhe immoo amma bishaan keessa mi'aan keessa ol biriyyuu hin deemtu biraatii jechuudha. Rabbiin immoo bishaan ol bira godheerate akka fe'ootee siin deemamu jechuudha. Naannamee dhufee walumatti dabalamaa jechuudha. Kun hojii rabbii keessadha. Maaliif gala ilmi namaa jechuudha. Akkuma argitan kana umurii ishee fixxee heerumtee ilma godhattee an hiitte akkamiin fuutaa ati gana waan argine waan beektu akkamii kan heerumtee ilmoo qabdu hangizeen isheerraa dhume hangizeen isheerraa darbe dubartii akkasii maal hojii fuutaa jettee mana sana keessa garmaamte mucaa dhaawuuf kaate akka kanatti wal dhiisiisanii jechuudha. Mucaan hin jedhe anaaf naan gammaddu maaliif naan gammanne maaliif si gammada hin ta'u jette gungumaa hin ta'u. Kanaafiyyuu ani sitti immoo jaallattes jibbites qeesii fidee hin hiitta kan isheen jettu fideen gaafadha hin hiitta hin barbaadu kan isheen jettu jechuudha. Ikmaan immoo si jirti gisee sana akkasuma lumuguutan barreera jirti jechuudha. Dhaabattee eeggeeffatti jechuudha. Kanaafuu gisee tokko Ikraam balleessiteetta. Ati fiigee cimtuudhas eenyuuf harkaan laattu garuu immoo bakka hin taane ittiin kufiin akkuma dubartii of kabajiitaan si fakkaatu wajjiniin dhaabadhu. Amma wayii haimaanotii illee waliin fakkaattan jidduu keetti illee mucaan uumamtee jirti. Amaatiin illee sin barbaaddu akkasi xiqqeessite kaameraa irratti addunyaa irratti si xiqqeessite garuu isheen ati nama xiqqaatu miti ammas boorus nama
cimtuu mucaa kana qabattee harkaan kiniin suuqii keessa dhaabattee akka barbaadde mana kiraa fuutee akka barbaaddetti hojjettee nama bultuudha. Nama tattaafatudha. Nama eenyuuf harkaan laanne ati. Garuu asirratti wayii jireenya kee kanatti hin qabatin. Yoo tokko rabbiin sitti jabeesse tokko sii laaffisuu danda'a. Kanaafuu asis lixanii ilma godhatanii asis lixanii ilma godhachuurra yaa Ikiraam dhaabadhu bakka tokko dhaabadhuuti kan sii ta'u wajjiniin fakkaadhu malee kan siin taane nama immoo jireenya kee bultiin kun ani sin barbaadu siin jedhu wajjiniin hin rakkattee ammallee ilmoo dhuummattee ammas ilmoo abbaan irraa deeme ammas ijoollee wajjiniin hin rakkatiin meeqa tokkoffaa sitatii yoo ta'e lammaffaan dogongoriin inni lammaffaa harrummaadha. Inni tokkoffaa immoo namummaadha yoo dhageessate viidiyoon kun sigaa jedhee yaada dhugaa rabbi hin zalazalamin ati dubartii cimtuu dubartii gobaziidha maaliif bakka harkatti zalazalamte abbaan argisitti fayyadame magalacha namaa taatati gizeetti fayyadamte miti maaliif namni sitti fayyadama wallaahi kanaafu amman isheen akka isheen jettee akka kanaa jettee jechuudha mucaan kadhate kaameraarra jirra himmaa isheenis diida jirti dhagaa jirtana maal naga shireenaan dhugaan dubbadhaa jette. Waan nagashuun qabu dhugaan dubbatti waan jiru lafa himee jettee kan deebisteefi jechuudha. Hin barbaadu ani silumaayyuu hin barbaadu hin fakkaatus jetteeti kan isheen deebisteefi jechuudha. Mucaan immoo gizee miidiyaatti dhufu akkuma argitan huuruu kana hidhatee malee dhufu. Namoonni baay'een koomeentii barreessanii kun isa siif ta'uu miti gizeedha maaliif of oskaa huuruu isaan rakkina qabamoo maaliif of oskaa yeroo hundaa jedhanii gaafannaani. Uruun isaas rakkina qabu nama bareedaadha. Anumaanuu na dhibeera jennaan anumaanuu na dhibeera maaliif jettaa jedheenillee maaliif hidhattaa jennaan walii gallee miti ani dhufee jedhe uruurraan buusu jedhee. Kanaafuu waa duubarra jiraatti of oskaa inni jedhan namni baay'een gisee baay'ee ishee barreessaa ture jechuudha. Kan biraan immoo mucaa kee fakkaata. Abbaa manaa keetii moo mucaa keetiin si biraa fakkaatu malee abbaa manaa kee fakkaatu mucaa kee fakkaata jedhanii kan isaan barreessanii dubartiin yoo namni tokko furdatee mucaa keetii jedhama namaan jalaa akka argitanii yoo furdattanii jechuudha waan hirmee keessan sokkeeru sinsiyaa namni gizee argu garuu immoo akka odeessanitti nama waliin guddate nama biyya tokkooti akka haasaa jiranitti akka jedhanitti kan hirmeetiin caalu mucaa kanadha Ikiraamiyyuu miti mucaatuyyuu hirmeetiin caalaa jechuudha kanaafi yoo maatiin namarra taqabballe abbaa manaa kootu na bushaa jettanii abbaa manaa bichaa miti. Yoo wallahi dhugaa rabbiiti miti yoo akkam ta'e abbaa manaa bichaa miti hin ta'in nama wajjiniin gammachuutiin yoo kan jiraatan gammachuutiin jechuudha. Yoo walii galtee qaban yoo walii galteen jiraate an gammachuutiin jiraatan han namatti tolu yoo amaatiin ofiillee waliin nyaatanii walitti deemanii hamaatiin ofiillee namatti gammadde jireenyi ofiillee namaa tola jechuudha. Asiin nama siqaqaa asiin nam tokko wajjiniin akkamiin jiraata wallahi kuni rakkina guddaadha. Amma isheen wallolanii kanan durayyuu otoo beektu akkamiin otoo siitaaf hin ta'insaa tombariin ilmoo garaatti uummachuu fi ganam tokko dhugaa rabbii. Ammas inni kunis akkuma isa tokko irratti gatee deemuuf ilmoo irratti gatee deemuu sanaaf haati hin ta'u du'een argama yoo anaaf ishee maraxadhu kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Anaaf ishee nam tokko immoo haadha mana haadha ofii dhiisee dubartii caalsata jedhu hin jiru garuu haadha ofii namatti caalu hin jiru. Kanaafuu jireenya keessatti galanii dafanii ariifattee bakka hin taane dhaabachuurra yaa Ikiraam gadi of qabdee ati ganaadha. Rabbiin si lafa sii kaa'ee jira. Hansi kiisuuf ammallee deebitee hansi gammadu baay'ee jira. Warri si wajjin nyaatanii kanaan dura akkamiin immoo si waraanan nama baay'ee argiteetta. Rabbi si haqeessu dhugaa siinillee.